Sabit Ahmetović, predsjednik ratnih vojnih invalida Bratunac. U svojstvu predsjednika ću govoriti s obzirom da je pomenuti član naše udruženja, odnosno član organizacije ratnih vojnih invalida Bratunac, a i čitav ratni period sam proveo sa pomenutim, ovdje ću govoriti malo prije predsjednik boračkih saveza obrazložio i rekao zbog čega smo danas ovdje, da se to ne ponavlja. Ja ću govoriti o članu našim, pošto je predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Fahrudin Hasanović, član organizacije ratnih vojnih invalida Bratunac i ratni vojni invalid 80% koji je ranjavan u toku rata 3-4 puta, ja mislim, svaki put ranjen u Pirićima, u selu u kome je rođen, s obzirom da je to selo bilo prva linija odbrane u odnosu na Kunjerac, Loznicu, Lozničku rijeku i ostali dio istočnog dijela Bratunca. S obzirom da mogu potvrditi sigurno što će potvrditi 80% pripadnika naše jedinice, da je Hasanović Fahrudin bio častan vojnik i pripadnik armije BiH u periodu 92-95 i da je prešao put Srebrenica-Tuzla gdje je izgubio 3 brata, mislim da su sve 3 u padu Srebrenice nestala. Imajući u vidu ovo što se dešava i ovo što rade sud iz Bijeljine, nije fair jer ti isti organi, te iste institucije ne priznaju državu, ne priznaju državni sud, neka se svakom našem pripadniku za koga se sumnja preko državnog suda, preko državnih institucija upute pozivi i svi će se odazvati. Tako da ovo što se radi je toliko maltretiranje i toliki strah za ono malo ljudi koji se vratilo tamo, jer ako uzmemo u obzir da tamo imamo 10% povratnika na prijeratni period, onda nam je sve jasno kakav je strah ako se provede jedna akcija gdje dođu oni da provjeravaju da li se osoba nalazi na toj i toj adresi, pa čak ako i nije tamo ga viđaju, onda će doći u federaciji vamo na ove adrese gdje su prijavljeni pod CIPS-om. Bujrum.